U kenro wa iduna hai bor perkhat perdany u wana ka chnong Sohmynting West Jaiñtia Hills District u da wiar na du ijan mit ka khat le tarik uni ubanai da chem ya o ne ka khat san tarik na chnong rangat East Jaiñtia Hills District. Iye u chem ya uni u kenro to hadin wa gibro na ka chnong molamano East Jaiñtia Hills District wa da phone pentip chaki wa hayung hasemo manda yogi ya ku khubor wa da penmi ha u Wyrta wa da yogi o ha chnong rangat kama chikanta chua. Chua ini hai perchanggi pajba ka chnong Sohmynting wo tho ubudin yong chnong yo o ni gasngi da chem gi langba ki CCTV kamera haya long toolkit wa pramer walai ba ude kejat hai por pradis ni yaw tembut usarok cheliang East Jaiñtia. Naite da lai li FIR ki hajawai police station we da pentip pajba le langba o Wyrta de wa ilang ipon number yo pentip ki bro. Kam te du hadin kat tu kat ni kenta wa penmi khubor ki bro ki wana chnong molamano ki wa unki cha chnong rangan de yo ki o we da phun pentip wat ki wut chaki wa hayung hasem yong o ki wada wan lang wo tho biang yo o ne bha wada rap chimpor upoi we da chem ki o hajan go wi ka tha wa hei por wadang sai khamat o de wa yarap tho lang ki wa chong chnong karangan. Kam wo pen kan mo wa uni ukun ro ti pertuj kam ukner po leng o MR phawis nem Wyrta wa jo khut maya kam umado o man le ukon ka Jospin po leng wa ukar chan khar heya to awa iye u chambiang yo o nei liang ga yung ga semdap gi desngawo ya ki pajba ka chnong Sohmynting ki wada le chitom utho yong lang sngawo ki le ya ka chnong rangat na do o he chnong gi khot chnong ki pajba ki bru wa yarap open yo CCTV kamera kham tam ya ki bru wa phone pentip cha ga yung ka sem ki wana ka chnong molamano.